Yang Punamakpu, Saratchandra Shrama Peak News ki Manung Taram Noxer. Ngasi Manung ki topic say is Congress delimitation a political stand high the Kanazanaba Tanzania Madu Congress ki Narang Simpal Tado Kibane CLP leader Sri O wishing us Luchingba MLA Sing Yona Kogi Dili Tado Kibangarang say to Gamoro issue the Puka issuing the Prema Agreement Gimatang Yauri Citizen Amendment Bill 2016 Yauri Aduga Manipur University Huji Kogi Tangdu Lita Daba Ashikuma crisis Matanga, Center the Prime Minister Amatung Marueva, leadership Unarakanda, Masiki Isuki Matanga, discuss only having Matanga, Masiki Misanda Tadokibane, Adobo Mike Moromda, BJP Haidi isi Karigino, Hogi Matang Matam Jadana, Haita Morom the Hadimarona, MU Karigi crisis Matang say Tasena. Political mileage low was the Tigoba, Kudong Chablo, Sanabadong Tobrisi, Karigino, Congress na Karigino, Sanari Sihibama, Kana, which is Tolapa, Adunum, or the Kanda, Taseng. I couldn't have the Congress delimitation say political stand and Hambase, Masik Wahong, Matolo put on Maramorakan, Nenajanabaki, Kanajanabaki, Tajan Luxury say, yes, Nasiki, Nenaba, Kananaba, Nasiki Manuta, Nasiki topics the Lengthy Vidiva, Kai Commuter Penalising, they guess him like the Pamidi say. Ningombam Bupenda Meitei Spokesperson Manipur Pradesh Congress Committee ni Bupenda Butaram Noksari aduga Bupenda ki oi de election video se en Sanatomba editor Manipur Melni tamu Sanatomba Sutaram Noksari aduga hegeta thangna phamine jari basi Dr. Nimaichand Luwang Spokesperson BJP Manipur Pradesh ne ihan han base Bupenda laksap tai Bupenda political stand oibra oidabra political gi swaida Congress sanari se kaino na BJP na hangbaduna kitang tongana thamamakanda ngarang thadokhiba adugumba Kogi Congress ki team si CLP leader o ibo bising lusing ba team sing se huji unabagi tanja sing launanaba lairabra unarba lairabra karam kanda unadori ka haibagi kari paw latest kari information lege viewer sing da khangnaba haite kitang pawdom bimta ihana CLP leader Sri Okram Ibobi Singh Luching Makhada Koi ngarang 15 members delegation ama Delhi chakre hojik kangbu MLA mayama so amuka Delhi de sanction nakre aduna hojik phuki lairibasi aina tajabada Congress delegation gi Delhi de lairibasing durga wari tawjabada moi 20 members phuki suri hai ribasi saliba mayama si political stand nate karigino hairaga Congress party haibasi Manipur gi di responsible opposition party ama oibada natana Manipur ki Prajana 2017 da Manipur Legislative Assembly ki election tabu matamda mayam na Prajana mihut oina winamukta 28 Congress MLA sagar kharabane adu matung na kaya sakhe kaya le hobadun dongan ba mo oi khraga aduna principal opposition party principles ki makhada akoina sachai maduri hangne demukta karam issue da yamna maru oiba Manipur ki issue ahumda first Kogi Citizenship Amendment Bill 2016 ki matangda adudagi ani shubada naga framework ki kogi framework agreement signed between the government of India and NSNIM ki matangda ahum shubada hajik thoiba Manipur University sigi matangda hajik oiba aina phangjiba paudi hajik akoi prime minister amasung cabinet ministers concerned sing unanaba na appointment akoi request tawjakre madudi karigino haiba matamda Manipur University ki matangda President karigino have the visitor of the central universities oibana maram oidana President ama unanaba Prime Minister ama sung Union Aizade Minister ama maduga naga akogi framework agreement haiba tariko framework agreement ki matang unanaba damakta President Prime Minister Cabinet Minister Home Affairs haibadi Sri Rajnath Jibo aduga RN Ravis makhoi mari si unanaba damakta appointment request tawjakre Citizenship Amendment Bill ki matang dadi ngasi koi JPC Joint Parliamentary Committee ki chairman adu unakre moida delegation ne 15 members delegation na satlaga ma unajakre aduga yamna concern oiba issue amadi RN Ravi hariba interlocutor asi government gi officially masi unajage haidana coin officially appointment request awrubada appointment se decline tawre haire masigi power se koina confirm hanjan na taw jare ado koina masida koina hangning ba port amadi delegation saliba si party gi delegation ne hajaraga su lairiba interest ti public ki interest sat khiba delegation ne masina RN Ravi unajaning manate as an interlocutor ama oina government official position ama pairi banina Congress delegation ne salaga mangonda unana magi matam piwa haibda mana pirak khidre haire
aduna hojik laiba phim asi mane piraktribasi kari marangi piraktribano haibadi magi political bosses na piraktribra natraga pirunu hairibra natraga mane laiba official position asi madugi oiba neutrality haibadi mani from all the stakeholders mayam digi tani na hai khraga Congress party hairibasi ju yamna maru oiba major stakeholder amane ba sigi peace process sida aduna maram oidana masida khoide appointment piraktaba matam piraktaba haibasi masileba gi oina yamna very unfortunate ni haina hajaningi aduga masida khoni yengadori basi RN Ravi ki interest ka Indian National Congress ki interest ka kashum ta class leina deba adubu man appointment piraktaba sina adum tae maduri karamba makhal ki class of interest leirabano hai basi aduna masigumba khoi gi relative enmity haibatare हाइबदी करीना नो हाइबा कांसिदा इंडियन नेशनल कांग्रेस का मखोय ग येकनबा नत्तेबा अद मसुमाइने अपोनेंट पिरक्तबा हाइबसिदी येकनबा दौना खोइना खनबगुम उबदौन तौगेबा अदुना मसिगी मता प्रिंसिपल ऑपोजिशन ने कांग्रेस से डेलीगेशन अचौबा स्ट्रांग डेलीगेशन में चटपनी अदुना इश्यूज मयाम ने मल्टीपल इश्यूज ने अदुगा मरोइना फ्रेमवर्क की मतांग द इंटरलोकुटर आरएनडबी उनगे से यामना चाउना थाजबनी सुंसो सोदने अपोनेंट पिरकद्राइना एम्प्लॉयमेंट डिक्लाइन तोरपसे निंगबा काइनिंगाइनी लाइबक थनिंगे हानने मथंग नाउदम लाक्से ओजानी मैचान ओजान दी नरंगी मक्से प्रेस कॉन्फ्रेंस से ओजान दे हाइबी बदनते दु बीजेपी की ओइना माइके की पुन्न यंगाकांदा ओजासु बीजेपी ने बीजेपी ओइना दुम उबै फिबम दुनी अदु नरंग बीजेपी की स्पोक्सपर्सन हाइबी बसे मरोइना कांग्रेस की डेलीगेशन न चलिसी मिशन नहुमनी मिशन सी एजेंडा अहुमनी हाइजरिबा अमना फ्रेमवर्क की ने अमना Citizen Amendments Bill 2016 ने अमना प्रेजेंट MU की क्राइसिस ने अदो मरोइना बीजेपी न कन्ना हाइरिसी यानान बदाइरिसी कांग्रेस सानरिसी कइनो हाइबनी समसम गरांग हंगिसे अदुगा मरोइना मनुंगदा मखाताना लाकपदी अते अते इश्यूसिंग खितंग नाथैरमगा MU की मतांग से स्वाइदा राजनीति सानबा पॉलिटिसाइजिंग तौथोक हाइबा ताई स्वाइदा कांग्रेस सानरिबिसी कइनो से सोमदे हुजिक लाइना प्रिंसिपल ऑपोजिशन मोइना कांग्रेस से तौनी तो पुरु तौबने अदुना पब्लिक की इंटरेस्ट तौबने नॉट ओनली INC की को इंटरेस्ट एता संगे वफम दुनते हाइबने ओजा करी वफम थबिदिगे हुजिक की जे इशू ओमनी को हाय इशू अमना अखोगी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हाइतारे अखोगी मणिपुर की इंटीग्रिटी नागा इशू की अखोगी पीस तो प्रोसेस अदुगी अमा हाय अमना सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2016 नमा सी अनि सिमा हाइरिबा इशू अनि हिददी सिदी याम चाउबा इशू नि मणिपुर की ओइना हुजी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की सिदी नेशनल इशू हाइतारे कोई मणिपुर की वाद नते सिदी असम अदि इवन त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट लेना लोइरमक और इवन जम्मू एंड कश्मीर भावदा खरा इन्वॉल्व तोरिबदगुम इशू मनि सिगी इशू ददी होय कांग्रेस इशू क्लियर स्टैंड लेरमनी अकोई असम की चीफ मिनिस्टर की क्लियर स्टैंड माइस लौथोग्रे सिदी अकोई यानिंग दे सी तौर दे चीफ मिनिस्टर तो पाउड तोपगी पोजीशन लौर पे आइना हायबको अकोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर बीरेन एज गुड एज द सेम स्टेटमेंट ऑफ सोनवाल माइना सिदी लेरे सिदी अदना इशू दी चावी अदुगा सिगी दा मो होय कांग्रेस न चलगा आदा दिल्ली दा कोई मिनिस्ट्री सिंगदा एम्बेसी प्रेशर तौनी कोनी चल अदम फाइन लवी दिस इज गुड बट गुड ती हायरगा सिगी इशू जिदी कांग्रेस पार्टी से अकोई बीजेपी सु चमानै अकोई मणिपुर की यूनिट लई मणिपुर की कांग्रेस की मणिपुर की यूनिट लई हाइजरिबा अइना हाइनिंगी हुजिकी इशू से कांग्रेस ना फजर लखुपी घेरगदी AICC यावनो तोहनिंगे मरम दिसकी बिल जिदी मसाई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी घर से लोन कांग्रेस की मेंबर यावरिमने सिदा अदगी हयेंग पार्लियामेंट दे बिल से पास तौर कुदरिनेबा सिदा आदा AICC की कांगबु जो मोई रोल केनो सु येंगबुताई अकोई मणिपुर दा कोई की कांग्रेस ना मणिपुर कांग्रेस ना मा हाइबा अदुगा दिल्ली की कांग्रेस AICC ना मा हाइबा तारगदी अदुसु नुवाइते अदुमा तोनि सि इशू सि सिनेदा अमा कसाई अखोई की फ्रेमवर्क की मतांग दी याम nganagre अमोन सिगी सेम स्टडी ओसिदा इमक लाक्तर nganagre अखोई मोरम पंग्याल यान हन्ना nganagre बने सिगी सिदी होय नान आर्यन रबीना अमा करिया कोई टेरिटोरियल काउंसिल अमा पीर बई यागद्रा गायना मागी हम एक्सप्रेस हम तौरइदन को अदुगिसु खन्नगरे मयाम
मदो कोई मणिपुर ने यादे कोई बीजेपी से यादे ए हाजी जे सिगी इशू सी दसो कोई एआईसीसी की दरकार लाकने अब पुनः हर से आदा चंद्रगुजी की फ्रेम एग्रीमेंट साइन तौर कोई तौबदी बीजेपी गवर्नमेंट का एनएसएन आईएम का तौनगी बनी तौनगी बुरबसु सिदा कांग्रेस की अचौब रोल ले हरिबा मरमदी अखोगी सिदा हुजिकी अखोगी पीस टॉक तौरीबा नेगोशिएशन चथरिसे कोइरे सिदी ngasi बीजेपी ने पाइंगी वानते अब याम कोइरे देवी गौदा ना पाइंगी दी हरकी बनी कांग्रेस की मथंग मथंग लाकरे इंडिया गवर्नमेंट दी सेम स्टैंड ने हबा ऑलमोस्ट सेम स्टैंड कांग्रेस ने लौर स्टैंड बीजेपी ने लौर बुगी स्टैंड अदुबो अखोई मणिपुर गिदा थोइना अखोगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मतंग दा कोई थोइना वानिंगाई लेतबा अमा अखोइना खनबददी अखोगी थोइदोना अखोई मणिपुर की सोकपा याबा थबकती तौरोइद्रा हाइबसे अदुदी अखोई थाजब लई मरम केनो अटल बिहारी वाजपेयी ना प्राइम मिनिस्टर ओगिदा नागालैंड लागा मा दिमापुर मा लौथोमेबा until there is a consensus noi consensus लेतबने सी उपाय लेते हाइरम ने बका अदुगी मताना सुम फॉलो तरपुदा मसाई की अमुक टेरिटोरियल काउंसिल अदुदा सुम लाकांदा हदक तै नौ नौना अखोगी चीफ मिनिस्टर नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ने पिरियोगी स्टेटमेंट अमा मयम थेंगनबिरंगनी अदु मारा हारमिजे हुजिकी नागा इंटीग्रिटी हाइबगी इशू जिदी मसिंग हांग हाकी ओइबा मंगला ने हाइबगी लेइरेद्र को अदुना दुम ताकपदी अखोई मणिपुर दा थोइना टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की थोइना किनिंगाई लेते हाइबा अदुने सिगी इशू जी अदुबो हारिबी इशू जे सिदा कांग्रेस की डेलीगेशन चलीजे सिगुसा अचौब रोल लई लेरिबल रोल दो तौददी मणिपुर की कांग्रेस खतरा लांगमुद्रदी ओइबा यारोय एआईसीसी की दरकार अमा लाखनी सिमने हजिरसे ओके ngara ama spokesperson harido sanari se kaino si MU ki crisis ra oja oi MU की क्राइसिस से आइदी कया मुन्ना MU की क्राइसिस से इसागी कन्ना कमा खंगनिंग बरी होना जामुनरी खंगदे तौबददी अदा मसेगी MU की क्राइसिस से छात्र सिंगी इशू ने मरुइना छात्र सिंगना हरकपनी अदगी मुई टीचिंग स्टाफ यावरे मुहाय अदगी एम्प्लॉई खरा सुम यावरे कोलेना सी लेबनी सिदा कांग्रेस की रोल से सिदा अखोई मु कांग्रेस हनिंग से अखोई आर चलगा दिल्ली चलगा अखोई कनो तौगनी उनरुनी सेंट्रल लीडर सिंग अरे मिनिस्ट्री की उननी खोननी हाबसिदा सिदा कांग्रेस ना हाइबसिदा अदु चुमना हारे तोदी फदबा अदुन तबा मोय ngasi ngarang lamu खबर इबदो सनातोंबा को अरे बीसी रिजाइन तौ लौथोक्तरबिस क्या रोयन हाया चुमना छात्र की यूनिवर्सिटी से की छात्र की लाइक तमरा कायरी खोलिसे करी मरमगी रो मसे खरा थिजन खोजन तरका याना बमो द यासन खोनसी ओइ बीसी तोक बाइदुदी मागी इंक्वायरी तौरकांदा मागी मथक इंक्वायरी तौरकांदा लानमगरी मा तोक ताइदना अदुना जिंगबदो तो अदुना तबिदा ngसागी कांग्रेस की दी बीसी दी लौथोक्तब यारो तोकदबनी लौथोंगनी हाइबो से सिदा ngसागी पॉलिटिक्स तौरब मानबगी अमा मवोंग अमा हाइतारेने हाइदी बीसी लौथोंनबगी पॉलिटिक्स सानबा यूनिवर्सिटी मनुंगदा पॉलिटिक्स तौरगा बीसी लौथोंनो होनबसे सिदानी ngसागी स्पोक्सपर्सन नारिस ओके सोय एरियास तासंदो ममरोइना कांग्रेस की डेलिमिशन दा एजेंडा अहुम पुरगा चतपदो केसुदी काइबिलिटी मरोइना ngसागी framework ki aduga yes citizen amendment bill 2016 ki kari matang do adoi du da AICC ku chobo role ni haibi ofom do ni aduga so far as MU ki crisis ki orgadi congress mangna BC resign ta haibu du kitang hemrum mali yes BC ki crisis se pungning changan ni kai na haibu du mudi adoi du ka chu kai di aduga maroin MU ki crisis da taseng rajniti ki khudong chaba rajniti ki play man ba ma yaw bu se swai se BJP na uriba aduga congress na ekoi di koi ta gum to tu ubani MU ki crisis is also important for congress is a public interest ka have se tamu comment thambini khoi ge masi wa ngam siam dudori amana BJP amana congress ani gi marak se lep ngam siam dudori adubu ai gi media ni na media gi general khoi exam khoi yem go mi yeng hai tare khoi gi apho famous saying am lei khoi self respecting leader hai tare ko masi mina ngang bang atane moi tari masana ngang bu sungta ta dia hoji ki vice chancellor sina hari si mayam ngang si ma ta dab dong no tawi si hoji oriba mong si unprecedented hai tai MU gi rang se chhatra na hobai rang da waja association na yauksan basi handak isna han mane MU gi history da hoji yam lei hoji si mong full time registrar full time hapang akoi regular hai tare regular hafta ba then controller si regular hafta ba
ते इवन PRO सी रिजाइन तौखरे कायदे हाय सिजु कोई इंचार्ज हाय तारे सिना करिदा कारक के बो मोइदा एडमिनिस्ट्रेटिव लेकुना हाय तारे ने लुफॉल्स सी लापा परीक्षा चांग नाइना तौबंग मक्तबा देन परीक्षा मतंग चाना हाइदोकबंग मक्तबा मसिना छात्र की एकेडमिक कैरियर सोलको हजिक परीक्षा हाइदोक्तबा याम लेरे मसी मैम सिंगसी येंगा कोई मांग सोना रेडियो कईदबुद हाइख्रे कोई यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन से चामा अफब चाम खनकान मणिपुर यूनिवर्सिटी से सूद से करीगिनो हंकान मैंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से सोबगी नाते एडमिनिस्ट्रेशन से मरम होइदना अखोई ग्रेजुएशन से यावबंगमदबनी हाय अदुबु हुजिक इरांग से होरबनिना पॉलिटिकल पार्टी अमगी मथौदी कइनो हाइतादी तामो से खांगवनी पॉलिटिक्स तौबनी मोइद हुजिक इलेक्शन जु हुजिक कितंग राउंड द कॉर्नर हाइता कितंग आइसले लोकसभा इलेक्शन कितंग आइसले सिदे इशू से सिदी पॉलिटिकल पार्टी की मोइद मथौने हाइब तारेने इरांग अमा लेहनबा कोई गवर्नमेंट सिगी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर से एक्सपोज तौनबा आई ngaksungai यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ममांग प्रोफेसर आइसटोम्बी काइसी मणिपुर यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर जे मयामना मरी पंगे येले तोथोगा मारी तोथोगा मोदी यामना फमहंदबांग पायर लेकिया करी काना सी वाइस चांसलर जु ओइरुदना हैना जिकी यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर मा अटोपा सिदेना बेटर पोस्टिंग अमा मयामना सोना कंदा लिंक सु फै काना हाय अमा लौगेसु लौरो गवर्नर ओइगेसु ओइग्रो नत्र अटोपा सुम इरांग से एटलीस्ट इरांग होरगदी कनादा मांगे अखोइगे मणिपुर की छात्र से मांगपनीना हुजी परीक्षा हाइदोकपंगमक्तब सुमैम मांगपने सी मैम जी उबदगी कांग्रेस पार्टी ना पॉलिटिसाइज तवेसु हाइबसु ओरसनु अमबो ओरो मोदी छात्र मैम की इंटरेस्ट तो यंगा तपो अनगनी सिना MU के अमो ओरे देन हुजिकी माने इशू अहुम पूरा चले हारिबनीना हुजी तामोसु हाइग्रा आसाम जु याते हुजिकी इंडिया इस सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री हना हारिबनी इंडिया दा वन रिलीजन लेबे याते कोई हिंदू है बात लेबो हिंदू लेगदबनी क्रिश्चियन लेगदबनी मुस्लिम लेगदबनी वन कम्युनिटी अफगानिस्तान हिंदू ये इंडिया चांप यानी कायगुब पाकिस्तान इंडिया की फेब्रिक है तारेने अकनब कई लिपुन पुलग है इंडिया सब कंटिनेंट है वेस्टर्न कंट्री एनी टाइम इंडिया से कायनी है सूब सेरान तुरानब थबक तौसल्लपदी इंडिया कायबदी पामदे सूब है तारेने हुजी हाइनरीबनी नावाय कोई कश्मीर की प्रजा से एंग्री एंड फियर है हारमे सौरगजु सिस्टम जे कीब हौजिंगना एंग्री एंड केयरलेस फियरलेस है हारे नोय नवालुदे अखोय अदुम तोखाय तारसु ताने नुंग पथा थानबी मिगा पा हापी से होंगई ट्रेन से येंगदौने सिकमाय होंगई नो हाय कांदा मसागी वन कम्युनिटी अम वन जाति अम सुम तोंगसलगा सुम थबक से तौरक तारदी अतोप जाति करोड़ 150 लेबा लेपाक सेदा येंगदौने मयाम से सुम मयाम से येंगा थबक तोजी हाइनी एंग्री एंड फियरलेस हाइदी सौजु सौरे मो से लोक्तर एडमिनिस्ट्रेशन मो लोक्तरमने अखोय अदुम हातोकनानी अदुम काश्मीर प्रजान अदु तौरदी फियरलेस तो ओरबने सी अचुंबा सी मयाम जी मुन्ना येंगदौने हुजिकी हाइसिने AICC की लेवल दसु तौरो काना हारिबा सिटीजन अमेंडमेंट बिल मजे अदुम पास तौबुचु वासु वानी ममदी हुजिक खरा BJP दा सोई कायदे हरकर बाई इलेक्शन से 15 गुम तौकांदा काबै चांसे हंदे BJP से और इवन काना गुमना दी हाई एक्सपर्ट ओपिनियन दा इवन हुजी नो कॉन्फिडेंस मोशन तौरगदी मेचु अखोगी मेजॉरिटी दो अदुबो योर मरोइद्रा काना अदुम हाइनबसु योय ममांगदा आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम दी हाई ग्रबने नो कॉन्फिडेंस मोशन तौरसेना मोना दोतो मतंदा सी मयाम सिंजे येंगा प्रजा करोड़ 150 सिगी इंटरेस्ट है तारेने इवन इवन कांग्रेस फबा से हिंदू तोंगलगा बोनाम फंगनी काय वखल से अदोम चंगसेलदी इंडिया पोर्सिम दी कायरकदोरिबने अदुना याम येंगदौनि जाति मयाम सिगी येंगा तौगदमने अदुना हुजिकी देन करीबा अखोगी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चैलेंज तौ अदुम सुंगोय वररोय मोगी फॉल्स ड्रीम है तारे आई अदुम याय मसी मणिपुर कायबा सिम सुगोय कारोय मणिपुर प्रजा सी याम स्ट्राइक तौ बहैबनी मणिपुर स्टेटहुड स्ट्राइक तौर फंगिबनी 8th शेड्यूल स्ट्राइक तौर फंगिबनी देन सीजफायर रोल बैक तौरिसु स्ट्राइक तौबदी तौरिबनी मणिपुर प्रजा स्ट्राइक तौब याम है स्ट्राइक तौब हइबनीना मसी मणिपुर एबसी इवन अखोय बोबा खलकदर याम प्रो इंडियन ओइबा इंडिया एबसी हिंगबा पाम अखोय बोबा
Seran turan tau dia koi india pun terus yare na koi bawa khala ga dia am kai ga ni aduna seran turan tau chen ba ya de have sim message strong message ma loina every Tom Dick Harry loin political parties ku loin tha ga dogni adu ar ga di masi phani adu Manipur kai ba si ma soi oroi mogi false dream duna Nagaland sumang jari bani adu nata dana moina Nagaland mathandagi sakhat nam khona jardi nahan Nagaland se karo la ampi wajud union government pirakane noi semjaro noi lambi sengwe somo university leng khake jeleng kalo moida oida ba demand me am tok chandra moi chai kun mangjare mari monda Nagaland se focus toraga union government di harisini paisa suam pi wajud pirakani irang madu moina tori potse madu maru moi Nagaland su mangjari bani aduna na phirai ona hari badu chu chumongani madu dream do oiroi matam manghali ne focus toro Nagaland da madu Nagaland su na chakholakani le koi northern su irang handarakani adu masi issue sing asi yam maru bang atani na congress ki stari mission ji pai mi thaba ma lebak shanti oina ba chatpa mission na kone thengba hona de even BJP na chala chu kone yat pa hona de madu lebak shanti oina ba chatpani hana haibata ai okay Bupenda maru ina hojik lai se BJP ki side tagi yes issue ani ma madu framework ki ne aduga citizen amendment bill 2016 ki matang dudi madu ritangai phadradi AICC not only Manipur ki state unity congress na taba Manipur state congress unit ki Kangbu singna chatliba delegation duna prime minister aduga concerned minister sing unaba natana AICC involved tawnubu tawhonbai mathau tarakani framework agreement kari matang la adi swaida center da palaki basi congress na ade sungjinna ba sarkar na BJP na palamba thengang kya yam lisang tina lakrap ne abi opoma aduga haide isi BJP side haide isi MU crisis ta BC resign ta godam ne law bodum yes mara leirambadi inquiry committee sema kanda magi phangam thokpo dandi phangba phamdagi lok thokpo resign ta honba sidi hongna sani adom da haidadana directly heta resign ta godam ni kaina haiba matang du lagadi swaida di khitang politicizing ta mali issue se MU particular MU si ni ko kari pa khum pi dori Bupet ai yamna thuna haipatang point khara thamjage Indian National Congress ki khoi ki leaders mingone Punjabada Srimati Sonia Gandhi amasung Sri Rahul Gandhi makhoi na matam leiba khibikta right from Nehru dagi haurage Indira ji oigera Rajiv ji oigera akhoi ki north east ki damakta khanba haiba siri itihas na sakhine karigumba peace talk oiro natraga citizenship framework akhoi ki amendment bill gi matang da oiro natraga framework agreement gi matang da oiro khoi ki central leadership na central gi center lairiba akhoi ki Sri Rahul ji oigera Madam Sonia ji oigera moi loina bakna akhoi ki state ta lairiba CLP leaders matam du ki former CM housing opposition ki leader oiriba makhoi ga yamna direct communication lai haibase masidi praja mayamna on record ta lairiba wafam amaneba aduga akhoi na yengjagado di hojik framework ki matang da haidasi matam du ki Congress the then Congress president Madam Sonia ji na akhoi ki even Okram Ibobi Singh na phone tawre karino Okram Ibobi Singh na Sri Okram Ibobi Singh na phone tawre pata natana Assam ki former CM Sri Tarun Gogoi da phone tawre karino thoi se na Arunachal gi dasu aduna khoi ki notice le riba senior Congress leaders khudi makta moina phone tawre hange no di tara bra pau se na aduna lairiba Delhi da lairiba khoi ki AICC da lairiba leaders singa state ki lairiba PCC ki leaders sing siga akhoi ga yamna direct communication akhoi ki double standard oidaba masi lai haina hajeningi aduga chaliba delegation asina leader of the Congress party in Lok Sabha Mallikarjun Kharge ji moiga mangonda unare hairaga citizenship amendment bill sigi matangda koi pisan ba memorandum as mangonda pisan greba magi mayum nanga risatana in detail discussion tawgre aduna lairiba central leaders sing yaugdi haibasidi yaroi ani subada sume peace talk haibasidi government of India haibasidi different political parties na ruling tawraga lakhiba adugu government of India ni right from koigi IG Devi Gogda oigera madu matungda lakpa Sri Atal Bihari Vajpayee ji bu oigera Dr Manmohan Singh bu oigera hojik laiba prime minister Sri Narendra Modi ji bu oigera adu bekoi ni yenga dori base UPA ki sarkar matam dadi matam du ki home minister na aikoi ki the then Congress ke CM Sri Okram Ibobi Singh da hanga eba wari tawra eba prior information piraga opinion sik tawram me asuki matik to the extent madudi the then CM Sri Okram Ibobi Singh na the then Union Home Minister same party ki mahak na mi masangalo haibada sanghan khidaba kadi marang ino haibada in the larger interest of the people of Manipur madugumba Congress ki CM ne aduna akhoi na yengjagadauri basi 2001 June 14 da
agreement sign tawba matamda June 14 2001 gi agreement sign tawba da yaw gi phrase maduri kaino without territorial limits haibadu matamdu gi the then home minister Sri LK Advani ji gi matamda neba Sri LK Advani ji se karamba party gi leader no haibse Bharat punumangna khangna ra baneba aduna aikoina yengadori base pistok oirasu karamba Bharat sarkar gi pistok matamda no haibse yamna koina masi yengpam thoi adudagi aikoina lakadu se BC resignation gi matangda please summe right अखोगी हाई लेवल कमिटी की चेयरपर्सन ओरिबा हाने की फॉर्मर डिप्टी सीएम ना हाई करे रिजाइन दो फम थोइगी ना अदुबो माना हाई बसे चुम्मी करिगिनो हाइरगा लेरिबा हाई लेवल कांग्रेस कमिटी की अखोगी हाई लेवल कमिटी की रिपोर्ट टू द यावरी मदुरी ऑब्जर्वेशन खरगा पीरे दुगो रिकमेंडेशन अनि पीरेबा मदुरी फर्स्ट to have immediate dialogue with all stakeholders by the concerned authorities to resolve the present impasses. B, the failing which removal of the present vice chancellor is the only way out. Howjik akoina aina hijing nisina. Howjik the so ngasi gi powder impact gi powder high gram maduri Manipur ke chief minister na kogi ISRD gi Bharat sarkar gi ISRD gi taraf gi inquiry ma chatha gadori na. Ado subject to correction. Aina hijing ma di Karigum madugum inquiry ama lairagadi human resources development Bharat sarkar dagi madudi karigum inquiry ama satha daure natraga satha rakhegani hairagadi akogi PIB da official press release ama thokpi ho Bharat ki hoina press information bureau da website thangat pi ho so and so on adu eragadi officially adu notified taure haibane aduga amu aikoina Central University Act 2009 si yenga matamda Manipur University has a central university ne aduna the Central Universities Act 2009 si da asumna piri Madudi, Akoina, Yengadoribasi, Section 8, Subsection 3, the visitor of university, Bharat ki President, the President of India shall be the visitor of the university. Sigi, Section 8, Sigi, Subsection 3, the Madudi Hairi, Madudi Karino, the visitor shall have the right to cause an inquiry at the end of the call. To cause an inquiry to be made in like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the university colleges or institutions haida aduna leiriba visitors ina mahakna masigi matangda inspection natraga cause inquiry ama sathaba yai adu oikoina yamna yengadabadi hairiba the Central Universities Act 2009 gi the second schedule the vice chancellor gi matangda piri madudi the second schedule gi number 2 subsection gi 2 section 2 gi subsection 5 da maduri kari haina piri haiba matamda notwithstanding anything contained in the clause 4 the visitor may at any time after the vice chancellor has entered upon his office by order in writing remove the vice chancellor from office on grounds of incapacity, misconduct or violation of statutory provisions, provided also that the visitor may at any time before making such order place the vice chancellor under suspension pending inquiry. Okay. Aduna aikoina hojik ISRD ministry Bharat sarkar na inquiry ma satha dauri hairagadi inquiry satha dauri basu vice chancellor gi mathakta aduga karmai tawdana unbiased oiba neutral oiba inquiry satha bangamni aduna sidi common sense ni madudi in any official decorum the kanagum gi mathak inquiry satha ragadi akoi lokthoi haibnati ko inquiry satha ragadi till then madu under suspension till the end of the inquiry under suspension na thamba haibu sidi masana tabne aduna tragadi what is the meaning of having an inquiry against a person okay that's the whole point aduna on that in that sense the VC lokthokpa natana upai leite havne VC remove the BC lokthok haibane lokthokpa haiba wahai Meitei lon gi wahai se koina angrezi da English handu matamda ngahak thaido hanba ama suspension ama natraga pura puri replace to haibadu di adu tawge hairagadi in inquiry mapung bhan ge hairagadi mahaka se BC oina official position le helagadi inquiry do mapung bha basu oiroi bias inquiry oirani so congress na BC se lokthok ko mer se ngasai gi during the inquiry pham pai budi yaro daruna pham pai le gadi mato achum inquiry ma oiroi dabani na madu ki spirit ta BC lokthok se habani pura puri heta lokthok ro habi ofam dunte habani Bupenda singdor che ojani me channel lak se break ke matung tak se lak se ge oja break ke matung da impact news ki manu hone yengbi ba punam ki phom da thuna putuna lak se impact news mi eng ta dun lebi break ke matung da yengbi ba punam pu amkan taram noksari congress BJP ga rajniti dol singchina dol ni na matam du go ba rajniti gi su rak pa kan da wa ngang na ba khara hunna ba counter and counter tong ba simdi adum soidre du ka karim kan da lisang sina history phakat pa kan da hai batai maduri 1975 ki 26 July ki
emergency declare taukiba whole nation da emergency declare taukiba madugi numito ngasi amuk laingak pada yoriba aduga BJP haibatai as a whole black day ni hai nations ki oina masi black day ni aduga maike morom da 2001 gi 14 June haibatai 14 June da matam duki BJP ki end kanoni NDA sarkar ni aduga maroina ngasai gi summit haibatai political kanu tu da yanaba haitai maduda khoi without any territorial limit and ceasefire se extension se without any territorial limit and pi ba adugumba phrase no maram moraga quote unquote no maram moraga kanda manipuri rang hon ki ba duna karim kana khudong chaw long na kanda BJP ne haiba 1975 ki 26 kanu ki June gi adugumba si kanu do emergency to ningjang ba phai ne ngangak pa congress ta adu congress na so manipur da thoki birang misi mina yam yahon ki ba adugumba 2001 gi 14 June gi adugumba do BJP ne NDA na pairing da madu law khibni madu kok do phai hundu onjin kharde dum mase legi ne haiba tai jan Nimaichand Luwang bron hujik lai se Congress ki tasengba handak ki mission chidi tasengba di yes kong leader center ki AICC kan sai bi ba leader sing kai sing unaba lok sabha ki hujik represent leader wari ba Malik Arjun Kharge unaba khonaba chathari adu yam thunu unani hai bi batang sing thami aduga MB ku su chatlabani na issue moirimina ongoing issue yam achouba burning crisis hamdi oirimina swai sisu yawwi phibam duni aduga ojan dinga sai bi ba Congress na hai ba kanda BC do from design to punatna madu from no to punatna any other option am leiti have say hekta the swai se kitang nungaite khara maring marang li habi wafam duni adu inquiry committee ki nahan aina hangjabadati BC su one sided inquiry oidana na hai tai satra sing kai sing unai Congress side gi aduga BC su unana ba matam thabane do mana matam chi pirakhe dabni habi wafam su lai swai se punna subchala kanda Congress ki mission delegation salibdina agenda humni agenda main agenda nga sai haibigre framework ki aduga citizen amendment bill 2016 yem leri aduna salibdina MU gi khaidok pudi yadamna swai dum punna pukat pi wafam ni haibista oja kari huji haida mini si yabi haidi chatlabina maruina citizenship amendment bill ga framework gi mengi maruin chapani MU ki sum cha padra pura do haide men jalib de kun u de ko MU ki yam lang bu yi ba yam lang ba congress sim marang sa de lang bu se handa parak se handa congress lang khale se ke dor ge bu a karnataka do government semi matang du da ko haidi karnataka governor na single largest seven gre haina la kan du da manipur de hujik Congress party sina governor sala koi government sembi claim ek togumba haidi khara yamna immature claim hai tarine kare ai di yang government senduri no ba hana government mani sol to legre adu lokthu erga kamai lokthu ko no whether they can move the no confidence motion mona government sembi ne claim to ge hardi assembly damado no confidence motion move to roba ko haidi oi ba ya ba po na tabada governor sal government semgi na hairu gumba manipur gi war sunte meghalaya gumba adagi atopa state adi su khara goa da su to mane somaina hek to gumba sigumba oi ba ya ro de ba thabak ta yamna congress je phambangam da ba power hungry hai tare ne kui na pairak tna chahi tra parak ta gi pham khangta ta dur lei bai ta ko chen chen bai type ta adu ol le ba hojik ki university ki matang je akoi government to min lei ba ti ne government to min lei te university manipur government Sri N Biren Singh chief minister se ko yam chik manipur university lag se kramai lo chalerga mani akoi satra mayong sai Sanatomba parikha tawda du tawpa adu tawde se kramai lo changane ji ma yam concern ne ba aduna ministry da haidi Sri Central University ni Manipur government ni makhara direct lai university sunate aduna central ada pairi du lai phab dagi ada su BJP na pairam badagi akoi gi chief minister sina asom da wari sanaraga mogi joint secretary im lai idno ko adu chumna lak ban te ba
मरु थिगत प कोगत प लाइब ने अब याम फजना थिगत प लाइब ने अब अदुना सिग याम कन होदरिब ने अदु हुजिकसु आइदि ngasai पाउडर जो हाई ग्रहरे आई हुजिकसु मयाम गसी डिस्कशन दा हाई खलमरी इंक्वायरी कमिटी इम से इंक्वायरी तौने बीसी लोकथोक पाइसे ngasai कोई इतना होगेदरा इच्छा हागेदरा भूपेंद्र मान दिए अइना मिनिस्टर ओइनेरमा क्लास 5 तम्मी हाई आई मु स्कूल ला अमीन हाया बको याम कन मागा जुंगाना निंदे मादी आई इच्छा इच्छा मखा दुगी लेंगानी हाई तरे मोइसे कन गाना निंदे खरा खतंग मकोक तु खरा चाव मीम लादे अदु कछु काइदे भूपेंद्र सु स्पोक्सपर्सन एमपीसीसी ने रिप्रेजेंट तौर लामिना याम सोब ले कछु काइदे दुगी सोबइना याम सोबइना हाई गे बको मयाम उदोसे स्पोक्सपर्सन अनि उदोरनि कछु काइदे बीसी लोकथोकपा हाइबदो मागा साइ इंटरप्रिटेशन दा पूरा टर्मिनेट तौसु लोकथोकपा सस्पेंड तौबसु लोकथोकपा छि वारिको रु मोइना हाना हाइबदे लोकथोकपसे सस्पेंड तौसु हाइदे टर्मिनेट तौरिबा आइदि अखोइ वखनदि टर्मिनेट तौहेबा माले मोइ इंटेंशन दो अदु एनी ओजरसनु को सस्पेंड तौबा तारसु माना हाइरिए बा कोइ भूपेंद्र नारिए माइ मथकते इंक्वायरी तौरनि हाइरे इंक्वायरी तौबुदरा आ पीआईबी दे थोकपा खोपा दुदि मरु मनुंगी वाने अदगी प्रेसिडेंट ना विजिटरनी अदि प्रेसिडेंट ने नॉमिनल हेड हाइतारे को समना हरदा तसेना सिगी यूनिवर्सिटी की याम कन यंगजलिबा डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर से आईसीआरडी ने बा एवरीथिंग व्हाट एवर इज टू बी डन आईसीआरडी ने तोरकांदा फॉरेन प्रेसिडेंट रो सोई तोरकदुरी ने बा मागी अप्रूवल तोरकदुरी ने बा अदुना सिगुम मयामसु लेबनिना नसाइगी इंक्वायरी तौबदा ऑर्डर थोकबदुदी प्रेसिडेंट ने थोकपा अदुदी थोइना कंसर्न लेते हौजिक लाइसिदी अखोइ चीफ मिनिस्टर दा इंक्वायरी कमिटी में सेमो अदुगा इंक्वायरी तौरसी हाइबने बा लेटेस्ट डेवलपमेंट इंक्वायरी तौर से अपने इंक्वायरी तो तौरकांदा मागी मराल दु मतुइना अखोइ बीसी कंदे अदि मसक चुकंदे बीसी जी बनारस यूनिवर्सिटी की लाख प्रोफेसर हमने आइचु बनारस यूनिवर्सिटी तममने तसेंगमने अखोइ कंटेम्पररी रंगद्रा अदमाइ लेरमबदि अदु कयामना खंगद्रे खंगजु खंगदे अमुखदे फंक्शन नम जब थेंगना खुद सोनगी को मा थोइना कोइ सुकन कंदे मरा लेरमदि मा ही मस्ट गेट द पनिशमेंट को अदला ngasai इंक्वायरी तौबसिदा सस्पेंड हाना तौगदबने से मसी मदि आई सुया यादे नेचर ऑफ करी हाय तरे मागी नेचर ऑफ मिसमैनेज हाय तरे से फॉर एग्जांपल कनागुम ऑफिसर मा खुदक पैसा चारम फारे हरिन कलजिने को करप्शन तोरम फारिन कलजेबा नत्रगा पोट अम लेरुप कांदा करप्शन तोरम में हरजेबा मरुगी हाना प्री करी कनो खर फंगे हर एविडेंस करा फंगे हरदी he must be placed under suspension and the inquiry to be amal tabu le inquiry je masaduna masai mathakta togdor masaduna phampai le masana office kai le gadi inquiry du pung phalo chana bim di lei ado hojike se gadu natti abasidi hoiti bcg gi mathakda allegation khara lakpane aba mana du togdre ada togdre ma mai togre khole heb dugi allegation lakpodra chumna mayam sina satra mayam sina ma sina vc oin le di akoi university chokkalore haibagi idea du mal le aba मांगोर साउना दी करप्शन तोरमबगीरा करिगुंबा मानो फत्तब थबम तोरमबीरा अदुगिदी मानदबा अदुगुंबा नतबनिना मागी मथकते इंक्वायरी तौबसे सीदा तौरिंगेदा मासी सस्पेंड तौब थमगदबने से मरुदी आई हैव बीन इन एडमिनिस्ट्रेशन सेवरल इयर्स आई गवर्नमेंट ऑफिसर बोइनसु लौरे आई एज ए मिनिस्टर तौरे अखोइ थेंगनदुना मागी हनकी पतांग हिरदी सस्पेंड तौबदबने से आई यानिंगदे सेमदी अदुना हुजी इंक्वायरी कमिटी सेमनी हायरे इंक्वायरी तौगनी मान लालंबा करिगुंबा तौबले लेरबसु मदुई मरान माना फंगजगनी अदुबु हुजी के लेरबि इशू से दि अखोइन उबदी अदु यामना अदुगुंबजु मानदे अदुदी खर लोशनबा मा करमाय लोशंगरे दुबि दरकार नै हुजी ओके तसंतो मरो हिलाइसी डेवलपमेंट बुदी नहान HRD की जॉइंट सेक्रेटरी सु ऑलरेडी विजिट तौखरे मा चतखरे अदुगा मेनोन HRD मिनिस्ट्री दा कइदा मसी वफम थंब खोपि वफम लाखरे होजिक लाइसी इंक्वायरी करिगी मतांग हमसु लाए इंक्वायरी मतांग लाखपा अदुगो लाख वफम से इंक्वायरी मनुंग से इंक्वायरी पुंग फाबो दुरी बीसी की मथकता इंक्वायरी सथे दोरे मिना बीसी दुन बीसी ओन लेरगदी मपुंग फादा बा हाइबा ताए बायस लेगदा बा दुगुंबा फिबम लेबनिना स्वाइदा
BCC matam khare gi inquiry manung suspend under suspension thamba mangon power pahan the kari gi matang si Tasandu kari mo kilinges ha university Manipur gi only university ma irang hodna leiba like paga do mi lambi da dharna to dna leiba flag kari ka pai flag kari pai na leiba tu yeng bada masha na like pa do mi na mai lip na leiba tu na khona yam ngai tri se aduna khoi gi government am mathok ji kari no hai tar di university ma irang hodna le han ba ya de kari no ri se ma thamaga na phaduri bra lok thoga na phaduri bra hai bu hari sini amna self respecting leader amna masana ngang sum ta dan lei ba de voice of the people praja na ngang musi ta bu ne aphaba leader hari se praja kari hari ge do praja ge public perception of the university sida praja na yeng ba mi yeng se kari ori ge ha bu ma sabe tor ga yeng su madagi su khara dum khanga gani university ma sumana khoi wa ngana raga lei badu di phatti kamain toroga satra lai taman sike then hujigi university graduation da han chama mung ri yong am de ka si kamain yo hon ga dum changchen je ba then masigi production the top scholar where then khoi civil service examination da adom da sanction ba pame ko de the smain tok duna hunaraga as akoi gi mini akoi gi mina de kal tharak ko ne khoi na kan da ya de ada mana su akoi gi government na khan mana te go gi farmaro ya adom da changchan mana ta ba karma university je karma kan ji ge de university je khoi di akoi satra isa inau si mayam ma sig product ne ba oi do se sina ada chalaga thena ka de ni re do hunadra ga khoi best oratory skill hai tare ne masida aina ngangba heli aduna ngangba heli haraga taga da wa aduna khoi di ai tasengla hara di ai wangang mu sai ngang du tu ka ju thoina toroi dum ne khoi di wangang mu sam tan ma mi ne as kai kan na bai ngang ra ta su ta roi da ba khoi gi ha bu university in Tamil university mi rang ho na lai ba sim de khoi su pam pam dra kamain torga ara ju khang ga doni kan central moina sahi manga farka dore election ju hayang chi ngai ra bani si sat sing hina sarga negative message am chakra di hei bota negative voting haita satra mayam shawro ne Manipur gi masigi university satra mayam then ojam mayam shawro as BJP government amu jo hala the university will be in danger kana khalaga adom na chakhi bagi apprehension ju sorum phago dong na boti hai tha chei phadra bani aduna university se kamain tor phan ga ga gi mini masi a gi rajnath ki mini then Modi gi mini at mai yeng ga dong na tre university se tamul lang le se kamain tor phan ga ge Hybrid the Jangchalo, Chief Minister Jangchalo, then BJP delegation Jangchalo, Papa Man cried on Pigro, from the posting to Papa Mas the Tamdea Devon, come in lady Nova. Iran, a quick wakal, Shiniko, Manipur University, Bamakatang Lejava, Sida, Iran Hogan Labor, Simity Pamde, Masilo, Loshanaba, every level, every angle they give one of you have a she with the Nekana Kalish. Bupenda, last round of questions say BJP na have say about that indication kasunate government state government ki BJP na lit to what government say dum honari yam kan to min yang bulai nate MU crisis say some hare kan da second ke nosina Congress chat pase ho agenda bodi hom nei ngasai atai sing yauri MU crisis simdi aduga main di agenda singdo ming oina panbai wani ta sengba kano di clear motive ti ngasai ki MU crisis hena politicizing to puki idea duni habri aduga main amagana sai suspension sai inquiry manung inquiry committee sema ticket pe matang dum leire maswai ji khitang anogo development en khali inquiry committee ticket ani haibani inquiry committee na ticket pe matam do under suspension natural suspension without suspension inquiry sataba awum sigi pose idea am tang thambiram tai Aje khoi ni yengdo se hanak sahi ki 2018 ki May gi day 30 da sit-in protest haida da Manipur Pradesh Congress Committee da khoi public mayang ga meeting ama sinja gare maduda Citizenship Amendment Bill 2016 amasung naga akoi ki framework agreement si ki matang da public meeting ama tawkhiba adu gi matung ina madura lobo resolution gi matung ina satkhiba adu gi satkhiba da Manipur University ki issue su yawshulu bane aduna Manipur University ki issue sina main oina mawang tharaga akoi ki Citizenship Amendment Bill 2016 amasung framework agreement sina secondary oirga satkhiba natteba adu ga hiram khudimak issue amata da Congress party na politicize toba nachadeba sima point number 1 point number 2 da Goa Meghalaya Manipur da Congress ki opposition leader na governor asa satna koi sarkar simja ke hairi bdo
करी मरम दगिनो हाइबदी खोगी बैकग्राउंड येंग से मधु करम कान थोके है मतम तो कर्नाटका दा बीजेपी ना मसागी मेजॉरिटी बुक शो तोबंग हमदना बीएस येदियुरप्पा जी ना चीफ मिनिस्टर मतम दुगी माना वोट तौद्रिंगाई ममांग दा वोट तौदबिदा असेंबली फ्लोर दा थादु ओमो सटखिबदो अदु तौद्रिंगाई ममांग दुदा मतम दुगी मोगी कर्नाटका के गवर्नर सी ऑफिस से मिसयूज तौर हारगा बुल डेमोक्रेसी बु बुलडोज तौर हारगा भारत के संविधान में थुगाई हारगा फ्लोर ऑफ द हाउस कॉन्फिडेंस मोशन मूव तौब ngam मधु सरकार दो मधु तौद्रिंगाई बोली नफु सासन सेमजन खिबनेबा अदुना करिगुंबा भारत अखोगी करिगुंबा मसिगुंबा सिस्टम मसी लागदी हाइदना इन मधुगी प्रिंसिपल दा अखोजो अदुगी फॉर्मूला दनो कर्नाटका दा फॉलो तौरगदी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी दा गवर्नर ना कॉल तौबिउ हाइदना मेघालय गोवा मसुंग मणिपुर दा मतम मतम दुगी अखोगी सीएलपी लीडर्स इन सटखिबनेबा अदुगी इन दैट प्रिंसिपल दा अदुबु सुप्रीम कोर्ट दा चले हायरगा मधुगी मतंग दसु स्टे तौरखरे गवर्नर की ऑर्डर दो अदुगा लोइना लोइना ना मतुंगदा मधुमाइना सेम सरकार मधुगी चीफ मिनिस्टर बीजेपी की चीफ मिनिस्टर नोमनी की ओरंबदो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस टी अदु येंग ngam मसाम असेंबली दगी चटकी मागी स्पीच तो लोइरगा मसिना पॉइंट नंबर 2 ओके कमिंग बैक साइ की टेंशन लगान मतम टेंबर नि फुन द वरु यादी एमयू की मतंग दो साइ की इंक्वायरी कमिटी यस पॉइंट नंबर 3 इंक्वायरी हाइबसे इंक्वायरी अमा चथरगदी अगेंस्ट हुम इंक्वायरी अदुना चथरिबा मीदो सॉर्ट ऑफ अक्यूज नेवर अक्यूज तो हजिमा पावर द मागी सीएड द फमगा लैगे अदुगा नोइना आइगी मथक द इंक्वायरी तो हारगदी करबा मखल की इंक्वायरी ओइगदो नो पब्लिक एलिगेशन हम लाए अदुगा टिल मा से मराल लेते तो प्रूफ तौद्रिंगै दी मराल लेबदो मोति अदुगा याम मरु ओइना लैरिबसे एकेडमिया ने अखोइना सेक्रेटरिएट की द एलिगेशन लाप ब्यूरोक्रेटिक की एलिगेशन अदुगा नत्तेबा लैरिबा एकेडमिया यूनिवर्सिटीज नत्रगा कॉलेजेस हाइबसिडी मीगी मोइना उत्कदौरिबा एथिक्स तो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एथिक्स तो एज ए वाइस चांसलर एज ए प्रोफेसर अमा ओइना मदुर आई इसामग जो दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज ओजा ओजरकपनिना अखोइदी बिसाइड्स एज ए पॉलिटिकल पार्टी की स्पोक्सपर्सन अमा मसी बिसाइड्स मसिने तोंगाना थमदोक्रगा ओजा अमा ओइना ओजा अमगी रोल से सोसाइटी दे यामना लुइबा ओजा अमना मयाम द पीनिंगिबा खोगी पब्लिक परसेप्शन ह्यूमन सिविलाइजेशन अमा सेंगटपदा ओजा की रोल से हम चावेबा मधुमक ननी मणिपुर यूनिवर्सिटी द प्रोफेसर्स मयाम दिन मयाम न ओजा मयाम न हौरिबसे मसी मक्त द वीसी सिना आई रिजाइन तौरोय इंक्वायरी चथरसु मथौ तादे हाइबदी मसिमुंग ताए सेफ्रनाइजेशन ऑफ द एंटायर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बाय दिस मोदी इंक्वायरी तौरदी इंक्वायरी मा ऑर्डर हम थोलगदी मदो एचआरडी की साइड तकी थोलकपा दुगा दैट इज फॉर मोदी गवर्नमेंट सो ऑलरेडी एश्योरेंस हम पिरामिड नहीं हम नो चीफ मिनिस्टर की एश्योरेंस ओरगा सो वी वांट ए रिटर्न रिप्लाई रिटर्न लको जन में जानकारी फ्रॉम द गवर्नमेंट राइना भाई सुम खर सांगदो किसी अखोई नते सेफ्रोनाइजेशन सिदा से पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स तौ हेर से सिदा भूपेंद्र नायडू अदुर दम पॉलिटिक्स तौ रबने जे उल्लबनेबा आई हैड नेवर स्पोकन अबाउट बीजेपी इन मणिपुर यूनिवर्सिटी को अदुना हंड्रेड की कांग्रेस की तौरसिदी कशुम नतबदा बीसी मदा तोकदम जे इज नॉट ए पॉलिटिक्स छात्र मयामदुना हायो केसु काइदे ओजा मयामदुना हायो केसु काइदेबा सिदा कांग्रेस से याउसन बाइजिदी अखोई असोक पर थुम ताकन विदाउट एनी इंक्वायरी इंक्वायरी रिजल्ट याउतना मदुकी चपचाबा इंक्वायरी कमिटी दुगी फाइंडिंग याउतना कांग्रेस यस इरांग थोमिन इंक्वायरी मतो याम थुना मसे इंक्वायरी तो हायबदुदी याय अदुगा इंक्वायरी तौदुनी लौथु हायबदुदी खितंग अदुआइदुदी खितंग तोंजनबा मानबगी एरिया दु मान हायबनी भूपेंद्र पूरा तोंजलबनी ने पॉलिटिक्स तो वेरिजे कंप्लीटली से एक्सपोज तो रबनेबा अखोई ने हायर दी एकेडमी इंस्टीट्यूशन नबदा पॉलिटिसाइज तो बिगनो सिदा सेप्रोनाइजेशन गाइजे पल्लकनु तानिंग दे बा सेप्रोनाइजेशन जे मोई मरई दे थोप उपाय लेतबा हाइडिंग लेटर सेप्रोनाइजेशन 1970 कैरों सनो इमरजेंसी 75 की इमर फार जे सेप्रोनाइजेशन की फारिम नेबा अदुगी मो सेप्रोनाइजेशन कांगम देबा मदुगी इमरजेंसी तौखिबना मदुगी फोल करी लाखरे ngasi बावदे इमरजेंसी हरजे काउद्रिजनेबा अदु सी तौगुमजी एकेडमी इंस्टीट्यूशन में पॉलिटिसाइज ओके ओजा मरो यस के सही हाइजे बुदुनी 1975 की इमरजेंसी 2001 की 14 जून की ngasai ki ceasefire without any territorial limit adu karim kan da Karnataka ki ngasai ki handa ki pangtok ki election result tu matung ina single largest ihan han basa ka se Supreme Court no Supreme Court stay tau gi deba kasu kai de basa ji sum hangdo Supreme Court stay tau deba Supreme Court ya gri only mangona people vote confidence only 2 days handa gi bane apne so Supreme Court ki judgment lagtri Supreme Court ki judgment lagtri Supreme Court ki Supreme Court hari je
only 2 But days stay di tawki. magi vote of confidence to 2 days loro hai bane ba Governor piba 15 days governor Governor, yes. single largest party ko bodo adu so lale hai di ba Governor na piba 15 days to adu dilute to har ga du sana ba yaro 2 days to resume to. Okay, Bupenda aduga Saratchandra aduga Ozani Nimaichand Luwang ngasi impact news do lakpiba aduga ngasigi manunguna se mapung phan pepita lo chalakputi kai khonmu jeru guest om opo amuk kana thangdachri ngasigi tamakta impact news ki manunguna batang solution jina batanjai role adu lamdam se tholi ba thogdo wa thok kya gi marik chum report ki damak impact news mi yeng ta duna lebio